Rizoba mu magingo ga shanka mukaga batambira mu businge nukwiye kuza ofisi za RDC akakiiko k'ebyobururu hamwe n'ekitebe kya polisi eya Kigezi kwereka obutashemererwa. Banyakwesharinga nibagira ngu nibenda ngu bahebwe sente zabo zona ez'amezi 3 nibagira ngu buri kwezi bakaba baraganitsibwe kushasharwa emitwaro 49 kumara emyezi 3 ngo konka batungireho okwezi kumwe nibabanja amezi 2. Sente zigize mishahara ebiri because bakatushashura okwezi kumwe kandi contract keragamba emyezi 3 imitwaro 89 uniform ibatwire niyo appointment leta yi abo kuba abamwe muri twe kugira ngo akabaga ry'amezi 2 twatakuza kubiringa ukora advert kabiri very clear kandi advert iri kugamba police constables ekabera gamba amezi 3 imyendeze za SPC teza Karuru kozirengeze 3 nyeze tinkozire bashashore kwezi kumwe ukikumi n'ebiri hariho kutwaguma tutine okuhaga abo kuba twakigambire cengu advert ekabere kiriya not so tukakorera amezi 3 buri kwezi tukantukorera emitwaro 46 na siringi 9 batushashuraho okwezi kumwe. Aba nibenda ngo akakiiko k'ebyobururu kabashashure sente zabo z'akasimo ezikabaraganise bagira ngo bakaraganisibwa emitwaro 7 buri izoba okumara ebiro 3 ngo konka eze nazo tubakazirebaga. Madamu nayishangizire ngo sente ziri kubashita bitera Karuru za rawesi zona DPC ni wazini nikwe hinga kikweki habwenshi batuhera kwezi kumwe okundi ndisho nyeze besigerayo batagenda kutwa kandi baranga kutoka kwezi kumwe tubone kuba uniform zabo turazi kandi neza isi urahuriza ngo mu district bazibahi abesharingi nyamwingi barahira ngo tubarikuja kwereza iyo myenda hibaye bahirwe police batakabahire sente zabo zona nabagira ngo ejo myenda nayo masiko gabo ago kubanziraho akasente kabo. Aba bagira ngo batatongera sente zabo zona tabaraherezeyo ejo myenda konka omubwire obutwaza kuhandikira amahuriraga twasaga bake bahireyo ebikwato byona. Uniform tubetu jine nicho sigare nzubanje kundi kwezi mwebare munonga nituza kushemererwa kuturatunge okwe munungunya kwitukura mare kubonera uniform tugire jo tukajibahire kuturagibahe turatwese jeshi kuturagibahe nibatwaki so uniform at this moment nyotindi wiringi kuchitayo nyonko muntu unless IGP wihanga kuyarucha akakirifyinga akahereza announcement ihanga ryona. Umuhezi wa RDC Martin Wataho wabanza kugambaho n'abanyakwesharinga aba yabashaba kubaba abo bucurera ubu polisi ero kutebekanisa kubashashura barukuza kwesharinga obwebembezi bwa polisi babana batebekanisa okushashura okwezi kumwe konka. Wataho yashaba abanyakwesharinga okwikiriza bakatwara sente z'okwezi kumwe ariko raganisa ngo ezindi sente kuzirabeho nazo nibeja kuzibahereza. Cya kabiri ekimo nyamujya ngo tumukaye uniform hati nabashobora kituzimo information ne yo mu police negira ngo baza kubashashura sente za meza 2 ihanga ryona muhure maze mwetegereza numuza kwetira rware kuroja ngo abandi bazitunzi ezo kwa kashata aho narinza kubarwana konka hatakiru as stands now bashashireho ameza 2 neri zanditse babetera. Wataho yagira ngo akasimo kabanyakwesharinga okuruga omukakiko k'ebyobururu nakija kushashurwa esabiteji itakahendire nukwe kushaba kwehangana. Mwanda sente zanyu mwanda sente za electoral commission yajyaneza kubashashura at the end of this week abantu bashasha sente zanyu aba police. Martin Wataho yabashaba okuherezayo emyenda ya polisi n'ebindi bikwato bya polisi ubwo bategerize enshonga zabo kukorwaho. Yabagira ngo kugira enshobe yakorwa rero muntu akashangwa ajwire emyenda ya polisi naija kufebirwa munonga. Okuremera government property ogo n'umushango gundi nanimba shaba kandi ngo nabashobora kumwana mubereba n'abajanti bayikirize bakwate payment ya kabiri iyo kwa kabiri. Makuraga gasha kwa Jimmy Emmanuel.